Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uputio je dramatično upozorenje Iranu, poručivši da će američki odgovor biti sila kakva nikad ranije nije viđena ukoliko Teheran sprovede najavljeni napad. Prema njegovim rečima, iranske vlasti su zapretile snažnom odmazdom nakon pogibije vrhovnog vođe Irana Ali Hamneija. Trump tvrdi da je najavljen udar jači nego ikad ranije, što je, kako kaže, ozbiljna pretnja stabilnosti regiona. Ako to učine, odgovorit ćemo snagom kakvu svet do sada nije video, poručio je američki predsjednik, ostavljajući otvoreno pitanje kakve bi konkretne mere Vašington mogao preduzeti. Njegove reči dodatno su uzburkale međunarodnu javnost i pojačale strahovanje od direktnog sukoba dve sile. Iako iz Teherana još nema zvaničnog odgovora, tenzije su dostigle tačku sijanja, a analitičari upozoravaju da bi najmanja pogrešna procena mogla pokrenuti lanac događaja sa nesagledivim posljedicama po ceo Bliski istok, prenose mediji.